Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Lakhakre troxy so chengthenta constituency alu rongmong wipen ronga gora kapa chilengji pu aphan MOS pen kaselam pipon bom atowar ang bong bibiha kro nodorso alang roy along isi slip carver selam ponlo bangso slip culver non atowarta patang pon pelang lapen culver opening ni ingpu ponpe ang kopenta aphong phong arwi ke janglote ka henu ka chinghang langke pon phun phuna sonsi thek ponlong laswa tengpute bangso slip carver niko an ruiko an damponji Munthi dam hortha lake Karbi Anglong a development ke arnisi nini vetchot aphan puke klang daklo athe Karbi Anglong autonomous council atum tami contractor lapen mistri atum aphan ka phere oajok jat ing saipon pesi claim dam pa menopu kapen khadun ke kipudun ajakong abidet ajoksi alonglong arong tami Karbi Anglong ke sonsi manpon laplo athe sonse Karbi Anglong blog video je iya tumko anloni illegal ke ong nonpu jat akang sai thek ponlongli lapen forest atuma phantami Karbi Anglong along arlong thengpi sangti aronre pinpen ke ponbom kanghu ponbom pu aberta he huitami paklang ponbomlo lapen thek ponlonglo sita nonpu kang sai ponji aphan katarle ponji aphan pu nonpu arni thek ponlongle pinason Bangso joksi non slip culver tami ke namtang arni arvi alang pon det pen non aphi kache selam thu tami ke namtang ason thak si nangman thulu bangso putha Karbi Anglong autonomous council Dr. Tuliram ronghang kopi awar sai claim ponji lake aporsi thek pon longpo Babu Singh Rongphar Achor Nitrok Hem Chelele Dat Ajok Na Hok Le Do Sita Kache Wang Thuji Aphan Kachuningri Dokmoka Police Station ke parlo Mola Langso Sarthe Rongpi Amekar Babu Singh Rongphar Achor Melody Ingtipi Nitrok Hem Kelele Dat Ajok Ahem Asoratumki Konat Sikedam Juimapu Manghu Pronglo Ki ridun nangji adim anki ridun laplo bonta ke theklong le dat ajok birta acha taipen na hok le do sita ahem kache wang thuji aphan ahem asor lapen asomar adum kachuningri Melody ingtipi aphan hempen ke theklong lelake pai ni phai Christier cap arni osomar atum school ke dam aphit lapen achor sitami abang kawe aphitsi hempen barjuilo lapen apiarita chepon et lapen phone ta non ponta switch over pusi Babu Singh Rongphar pen nang pachini dun alang lito mau somar bangke thom andolo pinso bang hini lapen arlo so biheklang artaning kan proxy baksi dolang osomar atum ke men apaya phan che theklong ledet ke kachingtung komentu sivangji mapu kachirilo labangso somar aphan chijin sora na hok ledo sita hemki wang seragji aphan achor Babu Singh Rongphar pen kachuning report news desk report Karbi Anglong news Ini hen kecupapan kiwang tek pot lapan curu partu lo aposi dan tang ni col pinian pen ni trok lo dekawidat hempen dekawidat aposi ni nang cupan kalau aposi ni men ke Babu Singh Rongphar lapan ke ni piso men lake milading tipi ni so akleng bang ke Agnes Rongphar lapan ke ada wang bang Eprison Rongphar ni so pia men lake Brandy Rongphar pi aposi dak sar terong piarong abang lo selama ini nang cupan kalau ke ni alang ni pan নহলে দাম সামে পুথত আলাংলি আসমার ফান কা চিজিন সোপেন নিলি ফান জিন সোপেন পুরিয়ার দন কাদো কাবিয়া ফান চিজিন সোপেন নহলে দাম সামে পুথত মিঠাঙা হেম মিঠাঙা রং মিঠাঙা সমার মিঠাঙা আচল কেদো দিম নিচুমরি থুজিয়া পাসি নি চুনি রেল আলাংলি লে বাং সামে নি এক সাপোর্ট থাং তাকে চেগিয়া বেলো থাং তাই পুজিয়া বেলো নতা আসমার কা চিরুলো লগে পাংথাং সামে নিলি মিঠাং সামে চিরুলো নিলি মিঠাং সামে নিংদুকলো পসি নহলে দাম সামে পুথত mitang ahem mitang acol mitang somalon nang cepali tu ye bangsi ni tuni kita lang le pe din ma la lang le ni trokan lo bini pe cebong ka cing cek thang nat ta we nanti kedam hot mang par ju tekang ke kedam ta na par ju tekang ke ada bhat baji apol pe na we dalo samar duty ta ha school dam ja pol si amasi 5 minjang bang selang li bang ke cipang bocok lo je peri kado kawe hormu hotel pon lo sitane semal bang pen ke nang siri nak lo kini li ajun no bai nang siri ke awe dalo dong ke khobor nong le pen khobor thang ka long de kunat tong dam ni nang polis thana tumpan pachini agelang thana pulis tumpan ta thanga ta pachini agelang hemben hormu kini ne ke phone na son hempen isi hini hormu ki pondo
pon pe pin to bangke la bangke nita pachura ne aposi sini hom ki pon bang ti Tan non bang ke ni bang noi betong suning ri nili bangke bang nang pu jalo osmata ka chingtung thek lop nili mithang da chingtung thek lop apa na parta mithang don ra puria to man da ka chingtung side lo pasi bang nang pu buja sinai tum social media phata mu chang lo apata na tum pasi ni ke chuning lo na tum pasi ada itu nang pi lo nasi do ma ke dam Hawarkhat VDC office along Fisheries Department pen langa okaso keron pon. Hawarkhat VDC asai hemalong pai ni phain kora ke thom arni Fisheries Department pen langa okaso ron pon lo. Labang so langa okaso keron along kache tongdun Fisheries Department pen mensing lekhe Assistant Fisheries Officer, Monkiram Crow Assistant Fisheries Officer, Bapuram Crow Fisheries Demonster, Probin Terom Fisheries Demonster atum chetongdun. Lapen Hawarkhat VDC Chairman ake hai Budhesor Teron ahin pensi lang okaso ronponlo. Lapen bang pharo isi amulok aphan lang okaso ronpon. Hawarkhat pensi Boram Crow Karbi Anglong News. Hawarkhat VDC office along Fisheries Department pen lang okaso Teron Hawarkhat VDC adobe pen bang pharo isi amulok aphan ilutum lang okaso ronlo. Fisheries Department pen chetong dun labang ke mensing lekhe assistant fishery officer lo labang Monkiram Pro kata assistant fishery officer lo Bapuram Pro labang ke fishery demonstrator Rubin Teron kata fishery demonstrator ini na to inu dalong John Kwang ambak pi John Faroisi siap paket lo John Faroisi ambil panrong bangke di VDC keteng pen ini bang first time lo datang also kero no kecil Karbi Student Association Samson Teron ahin pen pai ni phain kora pli arni kolonga irrigation ibia sai hemalong pherangya maike pha. Bangso pherangya maike pha ponang kok alam theki peni nganingkan Karbi Anglong long troxy kacharli asai hem high school cap angdeng asat lang inuta ki undun kawidet ajok bangso high school kang haponji pu apu thaksi pherangya mai phanang koklu. Bangso pherangya maike pha along Karbi Anglong along long troxy school kang habji pu along KSA Samson Teron aro ahin pen asap ta chidon dun thekthi athe la high school along kopitong kawe ke doloni thang humri damde pen school kang habji pu abang chedon dun thekthi than bang kadure lapen ke than ke pangkre ajoksi 7 lakh ki unduna phai sitame avidet Okereng High School along General Science Maths subject teacher ke 2013 pensi avidetlo lasi thandang avi pin pen ke kachar liao sumara tumke konatsi kebor ipo la long troxy school kang habji pu amen lake Okereng High School Jaipong High School Inglong Kiri High School Hauroghat Borong Medium High School Deopani High School lasi la High School along inghapon pera kupine avar sai pinangji Lasi Karbi Anglong Autonomous Council along Education EM Richard Toby ahin pen Ronus Pegu aphan chingki pen la high school pang hap headed je aphan sitami pherangkia mayalong than pachinipon Assistant school inspector so me humri dam along plano salaman so ground report pange Menbi high school apon lo la ben mutot ni conversation Okereng High School lo mangalson takago tada teacher pange teaching staff and total 9 students the student enrollment and 27 hala so reports kelo ate isame hala da isame general math general science english thanda tumange avi 2013 the lesson school see main major school subjects avi prote thanda se avi students tum consider me thang jo body ke pass on lalu itu tudem pakai asal nata itu ki report kelo ate kote Jaipong High School benstame mena region bangala da kanta asal si banglo anikam ran ke 2019 anikam reports bang itu ma pilo total students ke 39 student lapen pass out student 14 percentage 36 years anikam lo 2020 benstame 30% silong lo lapen 2021 gadu gawede jing lo pinning 2022 bang ke 18% ki 18 total candidate lo 0 pange pass percentage so 0 ke bang to kalam ke bang high teachers apun ke fill up on it
teacher ka beda na chok si main reason na bang na si government of Assam la pen Karbi Anglong Autonomous Council jasame pet education ni am phasa mil tum juning rilo nang lila bang so puthak well initiative and pen la bang so kang hap check ading kalisi nang di ground report and pamira la bang so school pi ko son si kibang jila ni ki claim poning ma ke nang lisi nil tum mane nang li phang se apor pilo la pen nil tum nang li pen kilit quality education long nang zipu quality Karbi Anglong same quality education long nang zipu pen nang li kilit pona team same nilitum sta first round talks sa nilitum nang li pen ching kilong lo first round talks sa bang nang li July check to conduct on pen nilitum la bang so placement ta nilitum Karbi lo charle asong president in nasong nang pan already lam thi bang clear nang pilo je men biji school apu thaka data bang nang pan hala so first round talks along si nang pan details nang big delu asila so office ame la pan kan hap check long a list nang puri dun loke nilitum ta lo charli song ta mang ume melo la pen ke bang jila ni same la bang so kan hap check adim man ke nilitum che dong dun thek thek la pen ke bang jila ni tum chi dong dun thek thek che dong dun thek thek lo la pen la bang so bang proper investigate nang ji la pu kan hap joy joy hap check bang nilitum kroi thek thek usi nilitum thiek pen la bang so ke pha lam the la kwang si ton ni